Buterevu umurebe wa Rubirizi News Center twakira kandi tubasa kuba tusimarana bimwe ibikwana ukora abo kugenda miso no kubona tufollowinga YouTube za YouTube searching Rubirizi News Center kandi ubase kubona subscribinga ubase kubona umanya ibintu bingi munonga ibitari bimwe na bimwe nabiwo utakumanya onakurera izoba turahanuya na n'umwesongozi bitu kusinzira story yetu ko twakomerana n'umwesongozi uriyo bakweta Joseph Smile bwanyuma yo kurwanira ibare rya Yelele bari abantu babiri bone Joseph Zaka we aturabuzire batura abroad titukumanya bone wakureza twamugaho twasama kugira ngo twafana chance tubase kuba tugamba nawe abase kuba natugambera bingi konkanora ari busy twamusanga ari musafarize twaje ngo atoreze muri dacika ansongejo tubase kuba tugamba nawe akona agira ngo nane bitakwenda kubigambaho ni bumaro bwire asime ko naza kora business ze aha turi mu hoteli neya wana motel no twabasa kwanta musanga kandi mumbera zitari zimwe na zimwe nigira ngo ejeje mbozi neza kutunyumera kandi tubase kuba tujeno miso no kwanta jugurikiza kurungi bwanyuma ya Jose Smile kugamba ngo utakumanya umwesongozo wa kweta Jose Zaka uwe na mango no comedian bone kabi tugambere ataka gaberebyo tuna maze yatuyanzura amazana gege nyine na rugayi na zarwayi leti bano kugeno miso umukuru nyowe amazina niraka nabanyita tumwesije Josephati Zakaria agunugoma Josephati Zakaria ncho yitire Joseph Zaka yes agunugoma zina ganje genyini ninzarwa bushenyi municipality umurubwato gosero Central Ward kandi Central Division nishangibwa umurubushenyi henyine mutawune henyine bamuta Joseph Zaka umukuru wo kumanka Zakaria kuko atugambire atutwenda kumucereza ntunda atwicire awawa ko antumanyangu ibare Yelele neri abantu babiri ero batura ne barwanira konka omakagira ngo we neriyeye kujangu tiririye tiya kurukorera video tukambuzaho atwatirena no kugira ngo oguko yakuzigenda umukoti ayitebekana isata akatugarukamo kugira ngo takubasa kuzankai takosa kuzo mukoti aho kubibare tiririye kandi tari umwesongozi ni comedian tugambire uzo mirimo nyowe noreba ebe bintu bya entertainment birimo departments nyingi munonga so nyowe ndi entertainer ni entertaininga nchirigirira na entertaininga anta ndiyo mweshongozi ndi comedian kandi ndi MC kurigirira aha mukoro gono goro kubonyesereho no kutukubasa kuba twikiriza ngine so nyowe nka sharamu natandika entaranta yanjejo naji promotinga kandi natandika nakora nebyeshongoro nakora ebyeshongoro byanje tinyine cyeshongoro kimwe nyine byeshongoro byinji munonga Ekyeshongoro kinabandize bakana bacetanka kwesiga Ekyeshongoro kiriyo nagaruka natere kinde Ekyeshongoro nibaceta umutima nagaruka natere Ekyeshongoro kindi nibaceta mukama n'umurungi nagaruka natere Ekyeshongoro kindi nibaceta tuyambe nagaruka natere Ekyeshongoro kindi nibaceta barondo muhanda nagaruka natere Ekyeshongoro kindi nibaceta Yelele nagaruka nakore kinde Ekyeshongoro nibaceta murirano nyine byeshongoro byinji even na hati nyine project ekiriyo wa producer eyibariyo nubakora nayo naco kiriyo konka mbwenu nyobwe mbwenu nkeshonga zebyeshongoro ekibari kweta Yelele nahindu kuvandi nimba ntarukwenda ngumpurire no muntu najigamba ahabwokwiba nkakwate sente zanje nyingi munonga naziteko mu Ekyeshongoro cyanje Ekyeshongoro mbinta kachikorire video na hururiya nashohoza audio nayebuza nikiza kitanabuza producer yajatumye tinka muhire Ekyeshongoro nabuzo nyamusiga zogwe nti Ekyeshongoro cyanje yangaruka muyangira atumye Ekyeshongoro kane cyanje ntoka kiye atumye Ekyeshongoro ne cyanje nagenda nagamba na producer nuwe yaba writer wacho ayachimpandikira na yangira toza ha polisi nkwine naija kutugambira Ekyeshongoro hiya kihira aha polisi nazayo babeta bombiri twabizamu bashaba ngo tugareke mu studio yitu nka family tugareke tu shooting twagarikire twastama
producer yanyereka ati muri nkaba brothers mwine kwikirizana Ekyeshongoro kitabawura we nka Jose Smile we yangira ngo Ekyeshongoro ngo we nekeye nuwe yabandize kukitera namja kandi ukakitera wakiye yangaruka muyanja twaza kuzomuriye ibyo byona noza kushanga twatandika entaro izitarukuza kutuyamba ati we promoting Ekyeshongoro cyawe cyoine nanye promoting ekinyine amaraka tugarukushana Ebyeshongoro n'ebyabantu babiri Ekyeshongoro ni kimwe konka abantu ne babiri yashara muyangira ngo promoting na nywe nagira nti echo tindikuza kukibasa so ezenshonga ziri ya polisi nakundebere video ejo nazayo fairo eryo mu Koti ubushenyi aha regional aha polisi eri kukora mu region yona so enshonga z'Ekyeshongoro echo mpurire mbenu n'Ekyeshongoro cyantama ubwo nabamweta Jose Zaka nora nagambiso busasi wanyuma y'Ekyeshongoro cyeche cyo kwano batwara echa Yelele ntwenda kumbuza binji abaso kugize kubana tumanyisa Ekyeshongoro abwireki ubucudiye cyeye kandi ntwenda nko kuyatugambera ngo ari mu China na nebindi ntwenda kuba tumanya binji bitika tumaze tere music ezi yaso kubana tugambera amabara gaine tubese kumanya no mwesongoza ko katugira ngo nowe no comedian utakarugaho izuka ngo ndicira Ramazan kandi kamera nyo DJ Longs reka tumaze turgo music ezi nsakwa tugarukana na bindi Zaka nabaretera barondo muhanda producer dikenzi narunga epike ndongone hinda muhanda kubabure ayo oxygen yesaka kwiyao entaro ziri yasona kazimarao barondo muhanda nibija kwikiriza bareje barondo muhanda kubabure ayo oxygen yesaka kwiyao entaro ziri yasona kazimarao barondo muhanda nibija kwikiriza no manyo munsi kori kuba kurungi harimo abo habatakwengeza bareba no shaka nigacenda kubita bashake mamba zo kubama abandi baturani bakuruga konke bintu bikanjiramo abana bawe tubabendeza baturani barangu bakaho amurebera Business Center ngira ngo music wasa kwano zireba ikintu cyoreka ngo Jose Zaka no mwesongozi nore batugire ngo we ni comedian twakumanya kandi tumanya Jose hamwe na Jose Smile muka twasanga ngo ni Jose Zaka ukatandika kwesongora bureki nyowe nkatandika okweshongora 2012 konka kutandika comedies nkazitandika 2029 zo comedies nkazitandika natandikiro mu Bushenyi na ndukwegesibwa ka China ubwo wa TV Western we yanyegise nubwe natandika comedies kunatandikire comedies na yongeraho kurebuka ngo nimbasa no kweshongora natandika kweshongora 2012 natandika ku recording Ebyeshongoro byanje no bumbe ninkora comedy ngaruka mpromotinga Ebyeshongoro byanje even Ebyeshongoro byanje birumwa abantu babyine birumu abantu babyine nakoze video oriyar kugira ati Jose Zaka tindu kumumanye namanya ko nkataru kwenda ngo acereka abantu ngo namanya oriya nanye yihaho abo kugira ngo atwire Ekyeshongoro taru kwenda nkigambe konka we namanya no kusinga ecyo cyari kugamba kandi we karabe nagira ngo taru kumanya nakimanya izire yaciha yingunye wenda comedian ahabo kuba nagira ati nyowe ni manya Jose kumura ya nguru comedian agire kure ahacihire nikimanyisa ngo nahabasa kurugaho n'ecyo kujya ngo ndiyo mweshongoro ecyo kweshira ngo Ekyeshongoro cyene cyanje first nyine receipt y'Ekyeshongoro icyo ne cyitwa cyo kubanza ecya kandi Ekyeshongoro cy'Ekyeshongwire kurucyo bantu kitandika kiri mu izina Jose Zaka producer na warmu Ekyeshongoro producer nabamweta Dickens no wishaka kandi Ekyeshongoro eki nyowe kenyine ninchishungura nubwo kwenda ninkwama kapera no cyurra reka atere makapera twase kwa tumurukiriza tubereka kasaninga ataka bacukopere ntwera kura intro kuko kukitandika dena asuba tunjema na kapera kanda kakwengera second zikisa nkagenda njire kweshira barungi
kuriya chempisa hamugera go witu kumba nkwise n'inshuma shuma ente n'insyora pururo mwana nanyeta rugaba ntera yo kisho mpenjere ndondo waba nanyeta hamisho ngabuze migongo abura kunuwa kwise nayija narubata mpora kumba ndyaho ndebe nyungure ugwa kaheza pawa kwise nasheka nanye nkoni ntyongire kura jenda kuvuga no mwana bujomwe hanyereke jo nyungu ya mezi ati nyamba muntu we nanye ntukunuka nico nabanishaba omukago guruga hamugera nukwe ntabwino mutiza atatiza bwenje haya umutizi atatiza bwenje tureba ngo music age na noru kwa Ekyeshongoro amakuru ge kana wo turango na producer no Dickens cyakumanya ninga producer kagabe Ekyeshongoro cyawe kandi bagamaze kumusasura wo muhandiki nini producer nuwe muhandiki nuwe producer a recordingire Ekyeshongoro echo echanje konka kutugire kuri ya producer kuna mubuza yanjira ngo wetara muhire Ekyeshongoro njende na wanyine tugende twatori atugambira hayire Ekyeshongoro kandi kunagira ha polisi kutwabizamu banshaba ngo tubanze tugareko mu studio tuganire kutwagira mu studio kutwabiganira still bagarika banyereka ngo producer we nanjira ati muyikirizangane nkaba brothers Oria Jose Smile we nanjira ngo mpromoting Ekyeshongoro ekira keryanje na wa promoting ekira kergeye arabeho kandi ekitari kintu kirungi kandi ekintu kitari kubasika so ebe byone byari kukora manya videos manya nkahi ama radio ama radio tugakitere ebye Ekyeshongoro akubata bakuza kutera Ekyeshongoro kimwe kiri kugamba abantu babiri abamwe bakitera bajyangu tukamanyire mu kamacho batera kiriya batera neki bajyangu tukamanyire bakama bacho kandi harona ba presenters abarbanywani be kugira ngo nawe ni presenter we nazamu akitera atubiriye binda byesiza konkenyima abahagize banje bangira ngo twahurire Ekyesho banterera namasimu twahurire Ekyeshongoro cyawe konkane bagamba ngo uriya niwe mukama wacu nanye nkiza kubicondoza nshangano kwe byabiri konka mbeni enshonga z'Ekyeshongoro echo nyuwe nka hamutuma gwanje tokora kukigamba kugira tindukwenda kandi tindukwenda Ekyeshongoro mbeni nyenda kukikorera video mu January kandi mbeni nyenda kukironkinga mu Easter kunkani nkugambira ngo nimpurire Ekyeshongoro kintamire na nabanye nahindukura bankahurira nabakitera nimba ntarikwenda ngo ncyurire no kucyurira. Yes, murego wa Rubirizi ni center umukuru njano buhura ibigambo byose kwa nagamba no yakubariwe wazara umwana bakiza bakamukwiyo ninga bakamukora mu photocopy no utakwasa kufuna mirembi utakarugaho cyenci yengero miso murebi wa Rubirizi ni center tukine kugenda umiso na Jose Zaka bwanyuma y'Ekyeshongoro ekiba kweta Yelele Ekyeshongoro ekikwasire ahansi na yiguru Ekyeshongoro ekiriyo nkigambisa abantu bingi ba presenter ba DJ Pentagoni baiza ukikiza cyazamana no rutaro bwanyuma ya Pains kubana leta buyino ekwereka ngo batura bari mu katemba naho atugambire nakatemba kubari no bazana kugira ngo base kwane be promotinga ninga ije na filime kaza waho icyo nacyo kikaza waho cha leta okugira butikirizangana Jose yes bakagira na Jose Smile muri mu katemba kugira ngo base kwe promotinga no Rwanda ntaro no nyoweti ndikubasa kuzomora katemba nkazana katemba Ekyeshongoro ekindi kuba ntire mu senti kandi nyingi nyewe nkabe ninzana katemba kikoma har katemba uriya bura kukikorera video wanyitegereza kiguma nyewe nangwa nayenda nkikorera video ninga tukijana katuzane katemba twena tuguma tine video hat twena tuzana katemba konkata hariho katemba yona Ekyeshongoro ni Ekyeshongoro cyanje ebe biba ku recordinga ebe bari kuteka ho no baronda abantu babafoginga babateka hamaraka bagira ngo ubuni Jose Zaka nyewe nimbera hari ya Bushenyi kandi Bushenyi ahindi kubera nahantu hi mbwenu kunu yamaraka gubari kuteka yo tinka gahurira radio za kuri ya Bushenyi ningahurira radio za kunu mbwenu nyewe ninjira ahabwaki batarukunyeta bakangira nkantuhurira maraka ga bakante ko mu studio live nkagambira abantu akafutera kusobora kugira ngo no maraka ga Bushenyi kandi rakaneri yawo
bakutera kubuza akwatirina no kugira ngo aroba media abantu bamutera kumbuza kumuteka interview cyo twenda kumenya kandi DJ Warubiriza FM yajatimwe mukachikora kugira ngo buni mwera kwe promote hati Ekyeshongoro yoru kugamba obwobwe ndukuza arikuza kuntereresimu akanterera namara kurire Ekyeshongoro tutakagire naha police tutakagire nkahi namugambira ninye nabandize kumuterera nukumujyanto ruga Ekyeshongoro cyanje nukumugambira ebyo kuyahereze yija yanterera yangira ati hariho radio hariho present omwe yanayenda kunyeto mu radio kuntayisa mbwenu tinabasa kubaho mbweniwe kara kutereresimu kwatagana nawe umushobore ukora kumanya bye Ekyeshongoro ntinyuwe kandi nimba nimfaki ntinyuwe nitekwa kugamba amazima Ekyeshongoro cyanje kandi kukirye Ekyeshongoro cyanje kuyangambire eco angira ati nanyimwazyo ati ndempurire nkacayina bitireho aha TV West nanyina mugaruka munamujyanti ntaruho n'abantu New Vision abantu bantereresimu bari kumbuze bishane na nebigenzeremu ngo babiteko mu mahurire nukwe namugarikiremo so ebe bindi ebe bari kugamba niwe tindi kubimanya Jose Zaka ntwera kumanya umurebe wa Rubirizi News Center Jose Sumairo atugambere ngo Ekyeshongoro akakisoza 2016 echa Yelele ntwera kumanya we Jose Zaka ekyakakishongora Ekyeshongoro nyowe Ekyeshongoro nkazo wa producer namugambira ngo ampandikire Ekyeshongoro ekaberi 2016 yahandika Ekyeshongoro echo konka producer yahandika ruko recording ari kutamwira keriyeye ari gukora demo y'Ekyeshongoro kuna ikireho Ekyeshongoro kuna churire nachukunda ntuwahandika je namuha senteze yankorere Ekyeshongoro mwira keriyanje konka tukaba twubazire by'Ekyeshongoro bibiri kandi byona ine ku recording ikindi nachaka chu recording nchine nabacheta muranwa ico ne cha message yo kuhabura mbwenu kuna hurire Ekyeshongoro kuna chikunzire namuha senteze yampereze Ekyeshongoro cyanje umwira karyanje nachitambu nachipromotinga nko kuna benimbasa kurigirira senteze nabenyine naraza konka kuna benza nkumusho nagira nkahinaza mbuga nayo Jose Smile ari kweshongora Ekyeshongoro echo kandi ari kucyeshongora ndukucyaka ari mikina nyenda kumenya saye je muri baro business center cyakwenda kucenga 2000 Jose nagira ngo akakizo ng'ibirura mukaga kandi watugira ngo producer kamaza ya Ekyeshongoro deniwe yes producer Ekyeshongoro cyecenye nini Jose akata kweshongora ekyeye akaba na yeshongora iraka ertari yeye bona akakora copy ya producer yagumana yeshongora iraka ertari yeye yagumana yeshongora iraka ertari yeye ndamjanterga Ekyeshongoro cyanje even nyonyine na recordings ezina kwa seresime yanje nkahereza producer turugambire Jose Smile argaha Ekyeshongoro cyanje yamugambira nduho esime ryo muri audio nyehurire yamujyaterga Ekyeshongoro cyo musigaza oriya yamugarika mu yamujyati nyowe mbire ndi asho yangira ngo Ekyeshongoro nkirere nanda ku performing ati nanye namugira ngo well iwo comedian no basa ku performing mu comedy zawe nyweti nyine shungani comedian nanye namugarika mu namugira nti iwiwe tiwo kumanya okunda performing Ekyeshongoro cyanje yangarika mu yangira ngo producer aho na sharamu kuyamuterire yamugambira ogu yagira ati nyowe Ekyeshongoro ndiyo ni nkikorera na video producer nuwe writer wanje abakuru gacho ngo producer nuwe writer wa Jose Zaka kandi nuwe writer wa Jose Smile iwe nuko yangizire Jose Smile konka nyowe tindi kucimanya bwo kuba kunaburize producer yangira ati nyowe tindi writer weye kandi tindi producer weye we Ekyeshongoro oriya yatamburira mu Ekyeshongoro Ekyeshongoro irakertarigeye mwene kunabire ndiyaho narebe kishani aha WhatsApp cyandikireho Jose Smile Yelele audio out 2020 kuna kirebire kishani nabuza producer yangira tereri Yelele yari kugamba tindu kujumanya no shanga ine Yelele ndiju nategereza kunabire ndiyaho nahurira Yelele yenyini eri irugero mu cyanje cyenyine kwiyaho akazwanzya moto gambo tuce amate manyanya kwera yabuzwanza zwanzya mwaho
kandi n'ekindi ebyo timbyine kandi n'ekindi omukutandika kwacho we natandikisa Yelele niwe nintandikisa vasi nuko yakikozera atyo nintandika Jose Zaka nkagenda njire kweshera barungi we natekaho wa Jose Smile atekaho Yelele yes ebitabo urukiriza otebekana isota kora ngo cyesunguru cyawe cyo akwatece n'ecyesunguru cyawe uza kutukaka sota kora ngo n'ecyesunguru cyawe kandi uyitebekana isota kora ngo warwa n'ecyesunguru cyawe ningo sazemo babirwa eshonga z'ecyo Ekyeshongoro ziri omukoti ahindu kugambira watabariza natabarize ziri omukoti we akore byaro kukora akoreza video akubanye weti nyine rusa rukumushanga riyo nakora video nkaza kwataza kamera ninga nkaza kurwana nawe kwiyaho ninkoze samatika mbwene nyoweje nshonga iryo mukoti wakore byakukora ubwire kuburahike nayija kunshashura ibintu byanje byone byasisire esente zanje ziriyo zisisikara kandi nawe nayija kuferwa ize sente zariyo natama nyoka ate wakoze video of course nora aizdere yagamba ekikwate no kugira ngo tokosa kora video utaramuka mu Ekyeshongoro kandi iyo twine video hata abantu biza kugenda bita nyowe tindukuza gukora video ahabwa speed ya hirihiri no manyo umuntu yaheza kukwibira ekintu nakikoze samangu kugira ngo abe yakihiremo amagoba mbwene nyowe tinkufayo ahabwo kuba ukahereze kukitunga mangu yashara mungu akikore video arebwe ngo yarakwa kutwara mangu kizanzaro mbantu konka nyowe ninyetwara Ekyeshongoro n'Ekyeshongoro canje nkakiteka mu sente zanje tina rukumbuza ngukota kikoreki konka we ahabo kugira nanda kishahure nicariyo narahukiza umurebe wa Rubirizi News Center kandi turenti genda omiso ngirango edakika zirenze wayo kandi Jose Zaka ino wakwenda kuza ukorango yabasa kubana bonaza interview zindi bamurizire ko kandi ngirango reka to abasa kutereza obugambo buke special rachi kwaterana abantu kwibe Ekyeshongoro bagenzi babo kuko twacenga kurungi njanza kuza kuronda producer twamufunire nawe asokutugambira tutangaza kurungi amazima gona gasokona gakorachi nigarugayo Jose Smile najyangu nece Jose Zaka najyangu neceye kuko azakora producer ogwe abasokwana tugambira ensonga ko kuzatambwira abakinaga Ekyeshongoro Ekyeshongoro kimuka numbantu babiri nubuhabuze cyo bukoreza Ekyeshongoro nyowe ekindi kwabura beshongozi abandi abaryo kwenyuma abarukundeba abarukumpurira no kugira ngo mazima twabire omu industry mwe tureke kuryana waza kushanga ukashanga uriyo mweshongozi mugenzi wanje nonkore kintu nkecyo nobota kukiracerana no wanyita ahabo kuba nanuko handi nibiza kwikayo nabandi abeshongozi nibaza kwikwa ahabo kuba nyowe ece kintu kireho tukugira ngo bakantora nabagira ngo sebo ekitwacu kutekaho kwiyaho abeshongozi bagenzi banje twaba tutagizero mutuma gwa rukundo mutuma go kwatanisa tukazo mbintu byo kuryana tukenda ngo uri atatunguka wari natunguka ngo umuhonda ha mutwe tutwija kukorakurana ni nyowe nimpabura abeshongozi bona abarere kundeba abarukumpurira ninga barukwenda ngo bazomuce umuca industry jo entertainment mugire umutima ogwa rukundo mutakagira umutima go bwinazi kwenda ngo iwiwe batakurabaho nanka yaza kwija ine kintu cyurungi nakunda abaho bakureba ngo nuwe murungi no wamureba nayenda kwimuka mukwata ha mukono niwo muyimusye umwago kugira ngo ugaruko mugarara hansi ebyo nibyo ndukusigira ababeshongozi bona abahagize banje nimbagambira mutaka wa mani haruho nebinde byeshongore bindi yo nindeta biciryo mu studio bariyo nibabikora so naza kugaruka hana byo nimba mbinire video ndukuturuku promotinga uriyo kugira ngo atwirecho yazo mu byo rwanjorwe kikuza kumanyisa ngo nyowe mbere kugumiza muna music so music iriyo nayo ninza kuba ninyongere kugireta 0 mushanju 88 08 55 5 na mushanju izo nizo namba zanje kandi tiziri kuburaho yaburaho nebere network buterevu ogwe yabari Jose Zaka kandi yabanatutsobora atukwatirana ibari rya Yelele ningirangu twakoma hanuya konka utakaruga Rubirizi News Center basa kwa noza YouTube usubscribing usearching Rubirizi News Center nuza kwa noreba bingi kandi Facebook no Rubirizi and Live TV kandi WhatsApp no Rubirizi News Center nzaba ntwatwine bingi munonga ukoreka ngutabasa kwantufuna Chris yaho ebo abatari kumanya amukutugwitogo nza kubantu genda
wa producer abase kwa natugambira bingi nko cyabase kwa kitambura tubase kumanya amazimo gakuruga nasigara ndicyo Ramazan kandi kamera ya baro DJ Longs targo